Dobro večer, evo kao što smo najavili, naš gost je Jakov Milatović, predsjednički kandidat Pokreta Evropa Sad. Dobro večer gospodine Milatoviću i dobrodošli u Berane ponovo. Dobro večer, hvala na pozivu još jednom. Evo i prošli put kad smo razgovarali u Centru za kulturu, kad smo vas pitali šta mislite, da li ćete proći u drugi krug i da li ćete i koga ćete podržati od kandidata, bili ste sigurni da ste vi taj koji prolazite u drugi krug. Sad nas zanima, evo bit ćemo vrlo direktni i vrlo otvoreni, da li ste vi taj koji ste novi predsjednik Crne Gore? Ja sam uvjeren da ću biti novi predsjednik Crne Gore. Imali smo jedan dobar rezultat u prvom krugu, zaista dobar. Iste večeri nakon proglašenja rezultata u prvom krugu dobio sam snažnu podršku od ostalih predsjedničkih kandidata. Ovom prilikom im se još jednom zahvaljujem na tome. Odlučio sam odmah nakon toga da u drugi krug krenemo svi zajedno. Zato i kažem sad uspjećemo zajedno. I večeras u Beranama smo imali jednu sjajnu tribinu, zajedničku tribinu na kojoj su govorili i predstavnici Demokratskog fronta, uključujući i predsjednika opštine, gospodina Todorovića, i potpredsjednici opštine, i gospodina Čulafića, i gospodina Premovića. Zvali smo i predstavnike Socijalističke narodne partije, bivšeg predsjednika opštine, gospodina Bogavca. Zaista energija bila dobra. Osjeća se da će 2. april biti jedna velika zajednička pobjeda i ja sam uvjeren da će Crna Gora dobiti konačno predsjednika demokratskog koji će biti predsjednik svih građana. Kako komentarišete vaš rezultat iz prvog kruga koji je zaista pobjednički s obzirom da ste tek zakoračili, da se tako izrazimo, na političku scenu? Ja sam jedan put pobjedio Đukanovića u Podgorici, tada sam također bio siguran u veliki doprinos izborne liste koju sam ja predvodio. Poslao sam nakon toga dobre poruke, sloge savezništva. Slične sam poruke slao i u okviru ove sad predsjedničke trke, tako da mislim da ljudi se konačno okreću temama koje nas spajaju, temama budućnosti i okrenuli su leđa prošlosti, podjelama, siromašenju ovoga društva. I ja negdje želim i ovom prilikom da se zahvalim svim građanima i građankama Crne Gore koji su me podržali u prvom krugu i da im kažem da istraju u tome i da 2. aprila izađu u što većem broju kako bismo zaista zapečatili tu pobjedu i ovog simbola, ovih podjela, siromaštva, ove muke koja je Crnu Goru zadesila u prethodnih 30 godina, pošaljemo u jednu političku prošlost zajedno. Više puta ste večeras i u govoru pomenuli da je muka zadesila Crnu Goru, što je vrlo interesantno. U medijima se pominje dolazak dijaspore u velikom broju za predstojeći drugi krug predsjedničkih izbora. DPS otvoreno poziva iseljenike da ih podrže. Pominje se da su rezervisani čarteri, organizovani autobusi da dovezu te iste iseljenike, evo konkretno pominje se Tirana i 20 autobusa. Kako komentarišete tu situaciju i koliko to može da utiče na ishod izbora? Pa Đukanović je vidio u prvom krugu da mu je Crna Gora snažno okrenula leđa, da će mu 2. aprila još snažnije okrenuti leđa i on je i u onom njegovom govoru od one večeri rekao da će da nađe određene rezervoare i džepove. Tim stavljajući našu dijasporu u jednu rečenicu koja je za mene nepojmljiva, da predsjednik svih građana, uključujući naravno i građane naše dijaspore, stavlja te ljude koje je on otjerao svojim politikama katastrofalnim, gdje je zatvarao fabrike, gdje je zatvarao radna mjesta, gdje je uništavao crnogorsku privredu, gdje je unio nepravdu u sistem vrijednosti, gdje je otjerao ljude, više od 100.000 ljudi, sad te iste ljude naziva nekim rezervoarima, džepovima. To je toliko apsurdno. Ja sam siguran da će i ti ljudi koji dođu iz naše dijaspore, zato što ja sam čovjek koji je nekad bio dijaspora, ja znam koliko se Crna Gora možda i više voli kad ste dijaspora, da će upravo ti ljudi koji dođu u Crnu Goru najviše podržati budućnost, podržati onu politiku koja ih gleda kao partnere, a ne koja ih samo poziva svake 4 godine da ovdje dođu i da podrže ovog čovjeka prošlosti. Ja našu dijasporu gledam ravnopravno, gledam partnerski, želim sa njima da napravim od Crne Gore zemlju nalik onima u koje su oni emigrirali. Ja od Crne Gore želim da napravim Njemačku, Švajcarsku. I zaista mi u toj mojoj borbi, u borbi Crne Gore,
treba pomoć i naše dijaspore i ja sam siguran da će dijaspora ovoga puta najviše glasati za budućnost, to je za mene kao predsjednika Crne Gore. Mnogi analitičari komentarišu da se vodi kampanja koja po mnogo čemu liči na referendumsku. Gospodin Đukanović je najavio da će imati 40.000 novih glasova dijaspore. Kako ocjenjujete tu izjavu vašeg protiv kandidata? Isto kao što je obećao prije par godina da će otvoriti 40.000 novih radnih mjesta. Sjećate li se svi te izjave? Koliko je radnih mjesta otvorio? 0. Ne samo što je 0 otvorio, nego je mnogi je dodatno i zatvorio. Tako će da prođe i sa crnogorskom dijasporom. Ja sam ubijeđen da će crnogorska dijaspora najviše da glasa za svoje roditelje ovdje, za svoju braću, za svoje sestre, za svoje rođake, prijatelji i kumove i da će da glasa upravo zbog toga za mene kao predsjednika Crne Gore. A sa druge strane određene NVO komentarišu i apeluju na državne organe da se provjere ta dvojna državljanstva upravo te dijaspore. Da li ste tim povodom razgovarali možda sa premijerom Abazovićem, ministrom Madžićem ili sa nekim iz izvršne vlasti? Državni organi će sigurno raditi svoj posao kako treba, kako bi se izborni ciklus negdje redovno zaokružio. Što se tiče dvojnog državljanstva, ja sam više puta javno govorio da ja mislim da politiku dvojnog državljanstva treba dodatno neđe liberalizovati, da neko ko ima pasoš Amerike, Njemačke, Švajcarske, Srbije, Albanije ili Bosne i Hercegovine ništa manje nije državljanin Crne Gore i na tome ću sigurno raditi i nakon, kad postanem predsjednik Crne Gore i naravno nakon parlamentarnih izbora. Kazali ste da je našu dijasporu upravo iz Crne Gore otjerao gospodin Đukanović. Zbog čega tako mislite? A ko je drugi otjerao? Ili je otjerao Jakov Milatović? Ko je vladao Crnom Gorom zadnjih 35 godina? I sad čovjek koji je otvarao u prethodnom periodu offshore račune, koji ima vile, hotele, majbahe, čija supruga nosi nakite od 20.000 eura, a koji je istovremeno gasio sva radna mjesta koja su mogla da budu ugašene u Crnom Goru, pa ko je otjerao te ljude odavde? Nije sam ja sigurno. Niti sam ja iste te ljude tjerao iz Bukovice 90. godina, neđe radi ono što su radili na Kaluđerskom lazu, nego su to radili ovi ljudi koji su trenutno njegovi savjetnici. Da podsjetim našu dijasporu i sve ljude u Crnoj Gori, ko je trenutno savjetnik Mila Đukanovića, Veselin Veljović. Zna cijela Crna Gora što je taj čovjek radio 90. godina u Crnoj Gori i kako se on ponašao prema našim manje brojnim narodima. Da li očekujete veću izlaznost u sredinama gdje žive manje brojni narodi u drugom krugu i kako će se to odraziti po vama na vaš rezultat? Na moj rezultat ja očekujem da izlaznost bude dodatno veća, želim da izlaznost bude veća, želim da dodatno ljudi konačno negdje kažu jednoj pogubnoj politici s Bogom i da zajednički neđe zakoračimo jednu ljepšu, bogatiju, ravnopravniju, pravedniju Crnu Goru koja će da bude punopravna članica Europske unije. Govoreći o Bošnjačkoj stranci, kazali ste da tamo postoje ljudi koji žele da se otmu kandžama gospodina Đukanovića. Da li očekujete da se to desi 2. aprila? To je proces. Veliki broj simpatizera Bošnjačke stranke, njihovog članstva, je mene glasao u prvom krugu. Mislim da određeni ljudi iz vrha Bošnjačke stranke ne rade dobro ni za Bošnjačku stranku, ni za bošnjački narod u Crnoj Gori. Vidimo ovih dana gospodina Ibrahimovića da je pošao sa gospodinom Đukanovićem opet u Njemačku. Ja mislim da to nije dobro, da zbog svojih nekih malih ličnih interesa loše šalje poruku cijelog bošnjačkog naroda, ali mislim da su to procesi, mislim da je najvažnije, uopšte me ne interesuje niti gospodin Đukanović i pravo da vam kažem niti gospodin Ibrahimović, mene interesuje unapređenje interesa i bošnjačkog naroda u Crnoj Gori i svih ostalih građana i građanki u Crnoj Gori. Kazali ste da Đukanović neće uzeti ni 120.000 koliko je uzeo u prvom krugu i da će imati manje od 100.000 glasova. Kazali ste da će vas glasati vjerovatno oni koji su glasali Draginju Vuksanović i Stanković. Na čemu temeljite te tvrdnje da Đukanović neće uzeti brojku koju je uzeo, da će upravo ljudi koji su njega glasali u prvom krugu, u drugom krugu glasati vas? Mislim da je sad svima jasno kakvu politiku simbolizuje gospodin Đukanović i svakome ko želi da u Crnoj Gori ima jednake šanse za sve, da bude ravnopravan pred zakonom, da zajedno radimo na Evropskoj Crnoj Gori, da zajedno radimo na unapređenju životnog standarda, da zajedno radimo na svemu onome što je normalna Crna Gora, mislim da će okrenuti leđa Đukanoviću i glasati za mene kao
predsjednika Crne Gore, time glasajući za sebe i za svoje porodice. Očekujete li konkretno neke zloupotrebe tokom izbornog dana? Zloupotreba može da bude. Mislim da Đukanović je vješt u zloupotrebama, on je na zloupotrebama i vlada u prethodnih 30 godina. Apelujemo ovim putem na vladu Crne Gore, na Ministarstvo unutrašnjih poslova, da dodatno otvore oči, da procesuiraju sve ljude koji bi na bilo koji način zloupotrijebili redovnost i normalnost izbornog procesa, a siguran sam da ćemo mi uraditi sve i zahvalan sam ovim putem što su i ostale neđe političke partije i politički pokreti stavili i svoju infrastrukturu u funkciju redovnosti izbornog procesa koji negdje bi trebao da bude na snazi 2. aprila ove godine. Da li je po vama dio prljave kampanje pominjanje toga da vas je podržao Vojislav Šešelj, s obzirom da ste posjetili javnost da je on upravo bio na inauguraciji gospodina Đukanovića na Cetinju svojevremeno? Vidite, moj prađed je jedan od ljudi koji je u Podgorici digao 13-julski ustanak i kao partizan dao život za slobodnu Crnu Goru. Njegova 2 sina, od kojih jedan moj džed, su 4-5 godina nakon toga oslobađale Crnu Goru. Jedan je od njih dao život, moj džed je izašao iz tog rata pobjednički. Mene Vojislav Šešelj u životu ne interesuje. To su ljudi koji su neki saborci iz 90-ih, upravo gospodina Đukanovića, i ja ih pozivam da tako i ostanu. To su potpuno drugačiji svjetonazori, moj i gospodina Đukanovića i tih ljudi koje trenutno pominjete. Mislim da je to dio jedne priče koju trebamo svi da pošaljemo u prošlost i da se zajednički okrenemo onome što je evropska Crna Gora, Crna Gora vladavine prava, Crna Gora bogata i prosperitetna. Dobili ste podršku od kolega iz parlamentarne većine, razgovarali sa liderima, sa Bečićem, Mandićem, Kneževićem, Abazovićem i ostalima. Da li je bilo razgovora o privremenim parlamentarnim izborima? Nijesmo o tome razgovarali. Kompletan fokus svih razgovora je bio na zajedničkoj pobjedi 2. aprila. To pobjeda, ja sam puno puta rekao, nije Jakova Milatovića, niti pokreta Evropa sad. To je zajednička pobjeda, to je pobjeda pravde nad nepravdom, to je pobjeda prosperiteta nad siromaštvom, to je pobjeda budućnosti nad mrakom koji je vladao Crnom Gorom zadnjih 30 godina i za to sam ja pozvao sve iskrene borce za sve ove vrijednosti za koje se ja zalažem da stanu na crtu i da zajednički uđemo u jednu svjetliju budućnost. Izjavili ste da ukoliko svi urade svoj posao do kraja i kako treba, Đukanović apsolutno nema nikakve šanse na predsjedničkim izborima 2. aprila. Šta ste mislili po tim? Kako pa? U prvom krugu je već bila razlika između mene i predsjedničkih kandidata koji su me podržali u odnosu na Đukanovića skoro 80.000 glasova. Znači, ukoliko u 2. krugu izađu svi oni ljudi koji su izašli u 1. krugu i glasaju za mene kao predsjednika Crne Gore uz regularnost procesa, naravno da je Đukanović već poražen. Ovim putem pozivam sve građani i građanke Berana, sve građani i građanke Crne Gore da 2. aprila u što većem broju izađu na izbore i da tu pobjedu zajednički zapečatimo. Na Cetinju su ostvarili zapažen rezultat, iako je došlo do određenog incidenta u 1. krugu. Optužili ste gospodina Đukanovića za taj incident. Očigledno da Cetinjani nisu protiv vas. A normalno. Ono je bio incident koji je inspirisan i organizovan od strane jedne prevaziđene retorike gospodina Đukanovića. Pravo Cetinje i prava Crna Gora je uz mene kao predsjednika Crne Gore. To je Cetinje pokazalo, to je Podgorica pokazala, to su Berane pokazali, Pljevlja, Herceg Novi, Bijelo Polje, svi ostali gradovi u Crnoj Gori, negdje moj rodni kraj Danilovgrad, tako da Rožaje, Bar, Budva, ja sam siguran, Nikšić, ja sam siguran da će u 2. krugu to biti još ubjedljivija pobjeda. A sad jedna zanimljiva situacija, mladi Evrope sad juče su posjetili na to. Gospodin Đukanović, da li je mogao da pretpostavi 2004. godine kad je primio grupu srednjoškolaca gdje ste bili vi, da ćete vi možda biti taj koji će ga naslijediti na tom mjestu? 2004. godine ja sam kao jedan od 3 predstavnika Podgoričke gimnazije učestvovao tada na kvizu Zdravo Evropo, koji je tada bio kviz
zajedničke države Srbija i Crna Gora, gdje je učestvovalo 18 gimnazija iz Srbije i 6 iz Crne Gore. Mi smo tada ostvarili jedan zapažen rezultat, pokazali da imamo znanje, da imamo obrazovanje. Ne znam je li gospodin Đukanović tada kad je primio srednjoškolce iz Crne Gore kao tadašnji premijer mogao da pretpostavi da ću ga pobijediti 2. aprila, nekih 20 godina nakon toga. Pravo da vam kažem, uopšte me to i ne interesuje. Ja ono što znam i što predstavljam i zašto se zalažem je da znanje, rad i trud konačno postanu temelj uspjeha u životu svakog građanina i građanke Crne Gore, a da to ne bude neka praksa kao što je to do sada bila, koliko ste bliski Milu Đukanoviću, njegovoj partiji, da to bude neki preduslov za neki životni uspjeh. Ovo je 3. put da govorite za Berana Online. Govorili ste kao ministar u prvom krugu, sad je 2. krug. Možemo da rezervišemo sad termin kad postanete predsjednik da ponovo odvojite kratko vrijeme za nas. Sa svim medijima dajem jedan vjetar u leđa, da nastave da profesionalno, objektivno rade svoj posao. U meni kao budućem predsjedniku Crne Gore će imati najvećeg prijatelja i podržavaoca za objektivno i profesionalno novinarstvo i naravno da ću sa velikim zadovoljstvom uvijek da dam intervju za Berana Online. Hvala vama puno i evo na samom kraju vaša poruka pred 2. krug predsjedničkih izbora i šta je to što vas preporučuje da budete novi predsjednik Crne Gore? Evo građanima se obratite. Dragi građani i građanke Berana, cijele Crne Gore, mislim da je ova borba koju ćemo neđe da krunišemo 2. aprila borba generacija. Borba jedne ljepše, bogatije, slobodne, pravednije Crne Gore i zato 2. aprila trebate svi u što većem broju da izađete na birališta kako bismo prošlost poslali u prošlost i kako bismo otvorili vrata jednom novom, ljepšem, demokratskom i ekonomskom razvoju naše i jedine Crne Gore. Gospodine Milatoviću, hvala vam puno i puno sreće. Hvala vam.